Alright, Keveka, good morning. Jumatatu ya tariki 8 mwezi Juni Disemba 2025. Bita wakabu mudharimi ngushikiri ngatho mwanyani bwega nonto boita nambere kurumirira nonto baku tugitweka nyombe nteto na bari 1 kathetuneka amiro kumakireni kerewe asante sana narua tokomanganite manto nkudho tukethira tukitegera of course report kuma matureni nare andiki betu banteto bandite itire gotigira ni bakumurika report kuma mashinani ko ground mambo economy gani nyumene tukategera report ira ingite biongo bya nyomba shanteto ngijare neko myangate ko ndina ngatheti ya the Standard tugitegera pangaratano yeye mantu yotongeria na wambabwa mashamba kana migunda ya mwinge naria likana ikuthirite korina 8 wonders of the world naria wild beast by the shidrite of course for decades and for years irina iraitawa migration of the wild beast Teresha Masai Mara ende kurina mabisa banene thirikari ne bonete this one of these 8 wonders irani migration of the wild beast in Masai Mara tigin tukabata aka asyakira kautiri kawe au ayukiria mugonda jua mwingi ayukiria mugonda kiri Masai Mara. Imagine Masai Mara kwethira mtu na kuyukiria kasemu na ndi asyakira nayo ni hoteli yake ya kifahari atakijua wild beast ni tekaithira ikimangreti ariwa itumire route yengi ende likana kumontwire wild beast migration edrite one of the 8 wonders in the world na edrite ege kujeria tourist kweja kuona kiriga ke marigaja kirindegoro ya mwenenya murungu retu niridho tokaithira tukiorokera kuona mpangaratano yigi mtu kushoera mugunda ningi agikabira barabara ira wild beast shedrite ege korokira yauna jange ni rajaraja rekere ngatheti ya the Standard tokaithira tukimemramura ende bitekiria twambererie na nteto kuma mashinani naria kwa itarira ya akari kuma mero abadirete bagio kiashuria na kuri shuri bya bata bige mpangaratano ya ukaria muno Rwanda shenyambene na kinya bore akiaria askofu wa ACK diocese ya Mero David Nkabo na uritie dirikare mutumanto edingia iringotanido na rwangiro karebo dene gotigira wagibu bwa okaria wamba bwandedia nebukuthira tebore yake ende enyandwanda cia nyambene riboti ya mandiki wetu wa nteto mwende olaiboni Orera wagagia bo karibu tetena mbere okujirwa gishigo mbunge kya bore muno wamba bwa ng'ombe riu bishop wa kanisa cia ACK diocese ya Meru Dr. Nkabo na uritie thirikari utiela ni bakuthiria mathina yana nikenda kariba kariana thiri etherete kwina mathukia ya maingi muno ya kumania na aragai baria bakweja bakayukia ng'ombe cia aturi baguku na bangi bakiuraga antu batina thina noko nitukuromba thirikari ne mushikabu wa diocese ya Meru ninkuromba thirikari muno minister wa interior Kichumba Murkomen agerie kuona muno ukaria bwantu baguku bugwikirwa na njira yumbika na kwaraka muno mbere tutereda Christmas nikenda antu baba kethira beno ukaria bwakungana thirikari ya county nigeretie muno guntukura kureta wakandebe na guntukunge wikia security no na nontu itomenya nguge ya security muno ne ya Kichumba Murkomen kana thirikari ya Kenya eguru nitukuromba bagerie gutethereria county ege na bagerie gutethereria ngabana uro gwatete nguge ya security na inya muno kumwekera inya na kumwa bifaa bya kungana nikenda Meru county iketha ina security yako akiaria yakonye kiangazi kira kirumirite akari nontobo kuonania kombura kure ya kwana riu Nkabo na uritie thirikari utonyela kiri ntobo notiela karibate kumbwa ni mpara onania untuko mbura nikarita yake kunyia nimbiyire mwe Meru niragwa itena thina ya irio na rimwe tugekirwa kinthiguru ira ntongu muno
lakini nkwenda kugweta na kuga uju area imwe cia guku cia Meru ni area ciethaira cinyirikite muno kimantu ya riua ya Nandi ni tukuona arimi ni barandite no ndariri ira riku ni kuonania imera ni binyirikite ni tukuria thirikari yumbe gutegera nthiguru iji kuntu kura kuinyirekete ni riua. Nkabo aritie yakire mambura ya kunenkera kanisa ya ACK mutunyirietwa of the faith we have in Christ, we consecrate the whole of this building to the Almighty God. It shall be called ACK, St. John's Mutunyi Church, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Akagituna kau akiaria kanisa-ini ya PCEA Kibugwa, Gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki na Roreti Mata akimeneria na gukutoranga ikutho kirakuwa ni siasa cia irumina cia mpatho igwitithua ni murengo jwa upinzani kiara akiolotera Rigathi Gachagua ni kirakuga ni kumaria atongeria bari thirikari-ini aria munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na Rais William Ruto agitumira matemo ya kubagira Anthony Nkiroki Njoki na itete na mbere kuthetera kirakuga ni mirandi ya witi na mbere kumakere thirikari ya Rais Ruto. Ripoti yedegara waigona ikere kanisa ya PCEA Kibugwa chuka ya Mang'ombe gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki bungite na shirika ba kanisa ino kire kigo gia kiumia giki Njoki akĩaria na ringite mũcharicha bunene gwari munini wa rais akirutwa giteni Rigathi Gachagua ikiraku gikwagira Anthony mutongoria wa nthiguru Rais William Ruto hamwe na munini wake Professor Kithure Kindiki. Njoki akigweta Gachagua ta nturikana muntu utete mwerekera kiri mugongo au nipo makosa mwana arutire mukuru uria thina no nire mukuru wati tumagira kongozi ni makanga no ndona kana kanini gakwere wante tombega tu utiumba gwita president muzima Kasongo weu ule mutongoria ule wale deputy president ndemwe mwite giti gyake na heshima ukina tura makosa make utiumba kurunga baba leo kauga bora deputy president wetu ari na soprano wewe unenga sauti untu uga bora kaluthira ntu niguo bora muntu gwitwa deputy president ari na soprano ka sauti ya kanini wewe ari na nene ri ni aturuthite tuona ukaomboira ka sauti kanini utibati kwitro ule munene na in fact katwagirite heshima tura ntu Tharaka Nithi tuko pamoja akamana maciarite deputy president kagitete atia kama agirite heshima tuko pamoja tuwankwenda kumuna mukuru uria tiganani nake uria nuria muru na ndikuona ngo kaumira kainaini Ruto gakiuria kari Tharaka Nithi gutirira na kugwata mbaru thirikari kinya kirithurano mbere mwaka wa 2027 guteye ntukithuku ta kwithirwo ri opposition tamu ya kairi ya president uriku ukenda gutuka opposition tuka tamia mbere tutamia mbere akienda tamia kairi agaguceria kenda wona kura cia kwetu tuka aindo ntikwenda tuka opposition turi antu Tharaka Nithi in the next term ya 2027 2030 bauto kuthiria ni advice na nenkanira wenda kulega uregeno lakini uge Njuki na atwirite na kire manto makonia no katho cheru turoro gutongoria Tharaka Nithi kire siasa cha mwaka wa 2027 Njoki akigwa kagitani gaka no ntu container ni chigo mbunge bithatu mugongo wa Tharaka na mari baba batiri kuthuganirwe ni ti mugongo wa chuka no ntu tayari banenkerete wathani igitare miaka 10 tukora ntu makumbira riu turo ntu machuka tukaruta gitikia governor ringi na uria untu mukuwa mukaruta gitikia governor ringi ri kamunengerete ngaike yani muone gitikia governor miaka 10 mana mangi makimusabotaga mutioke mwaka wa unuonge wa 13 na 15 mugana mukwenda ringi amau mangi mathiciraga no minguciraga mwinga kukethirwa iri pinya muno taburia biri pinya nyamo itagwa njogu kuthungira karimani ga cindano kuona gitikia governor ringi chuka mwaka wotu thiete na turana kwa miaka 10. That is the correct advice I can give you. Ndio ambiria ni kweuria atiri
mauma ange matutethegia tukona giti tamanto Matharaka constituency mana mange matutethegia tukona giti tamanto mara no le kwao angenengerwa giti na tugetera miaka ingi ta kera tuagona inde nu ingi kweria maurongo hiyo ndio ukweli mtupu na maria maromba kanyamuna kio ni mathie mauga muthomo njuki ni arabaire riu ati kwenda tunenkera mwana ungi kankwenda gukwira wenda kuthi guta yaku kura diute ende gavana tia umachuka ili no tuthiete kuma gĩcigo mũnge gĩa Chuka ga Mang'ombe nkĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waigũna nawe akiaria rĩ Kajiado CSO Karebo Dene Onesmus Kipchumba Murkomen na uritia aciari kwithira bakimenyera anabao batigatire ngugi arimo oningi mitandao ya kinande na aria augite waganu na woru bukwithira bwikujiro gatikati mbio mbithi ni aciari kwithira batikuritana mbio mbithi ndoni njega. Tunapoteza the current generation because of absence of family mentorship. Absence of family mentorship. I want to implore you, usipende Mungu tu na moto na encouragement ya kutoka fellowship. Najua saa hizi ukienda hii wiki moja ama siku ngapi mumewashiwa moto ya imani kabisa. Ukienda nyumbani unachoma watu. Mtoto hata akikonga kikombe hivi unasema shindwe kabisa, kwa sababu umetoka hapo umewekewa imani kali. Lakini kitu ya maana zaidi ni if we as mothers of my generation and the generation below, if we can borrow from the Loises of the previous generation, because tuko hapa sisi wa 30s and 40s kwa sababu wa mama wa 60s and 70s took care of us. They put a lot of effort in family values. I want us to kienda nyumbani, let us ingrain in our children family values. Ijulikane kwa mama Eunice, kwa mama Lois, kwa mama Jane, kwa mama Zipora, kwa mama Sara, mambo yao inafanywa namna hii. Sometimes kwangu watoto wanafika wanasema, oh, they used to come and tell us, oh, you know, mtupatie simu. Dad, mimi nataka simu. Mimi namwambia hapana, haijafika time ya wewe kushika simu. Anasema lakini so and so ako na simu. Na sisi tuko shule na yeye. Namwambia hiyo ni ya familia yao. Tradition ya kwa Kipchumba, simu haijafika time ya nyinyi kushika simu. And I'm not saying there's anything wrong with simu. In fact, I had to change at some point because the school required them. Now the school, they changed to require them to have a phone, to have a computer, to have all those things. But the thing is that as a family, nyinyi kama wa mama, you must build your family traditions, family faith, family ways. Mtoto wako akikua, ni must know kwetu haifai kufanywa namna hii. Kwa sababu kwetu tumeokoka. Na kwetu tunapanga maneno namna hii. Kwetu tunasalimia watu, my children wakienda kusalimia watu wanashika mkono hivi. Watoto wengine wanaambia kwa nini nyinyi mnashika mkono mbili? Wanaambia ni mama yetu ndiye alisema ifanywe namna hii. So you must grow that tradition of every family, because the challenges we are having today, ndio tamalizia. Challenges tuko nayo saa hizi, drugs, alcohol, pornography, mambo ya goons, mambo ya hii tabia zote. And we are growing a generation that are very defiant because wanareiziwa na internet na simu. Wanapata access to information all over the world. So our children are not the way sisi tulimekuwa raised. But if you have that fellowship at home, and I'm not saying ati ukifanya hivyo mtoto atakosea, lakini vile Biblia inasema atakumbuka ile foundation yenye umeweka. Hata kwetu sisi we are not the same.
Mimi nimekuwa namna hii, my brothers imeenda namna hii, my sister namna hii. Kila mtu ako na challenges yake. Lakini when we meet, when we talk, everybody goes back kusema, lakini mama alituambia na baba alituambia tukiwa nyumbani kwa fellowship. Kanisa ilitufunza tukiwa Sunday school. Sisi tunafaa kuwa namna hii. And I really want to encourage wamama wenye wako hapa. Mkienda nyumbani, especially of my generation and below, it is time we invest in our children, invest them in family values, in the way of faith, in traditions that can last forever, and ingrain in them faith that can be inherited for generations. That people can say, huyo ni mtoto wa Jane. Sunaona huyo mtoto anakaa kama mtoto wa Jane. Huyo ni mtoto ya hiyo familia ya David. Sunaona hiyo familia wanakaa namna hii. Hiyo ni mtoto wa familia fulani, because ile values ingrain kwa our children. Rande korone kwithirite gugikujirwa gutunduka kwa okora madhabaune ti Shakahola ti Binzaro Kilifi ti Woru makanisene bugititu na mbere ni aunjia ili alimo nande gikundi kia aunjia kuma Meru ni bauritie ritho kwithira rikimurikwa bara aunjia akora inya batekurukirite kirasi ga kurutanwa manto ya kibibilia ni theolojia bakurutana mauritani ja orongo ja kwagithia barabara bo bari a Kenya angerogi ni bauritie thirikari kwithira ikijukietagariria kiwatho kuthiria nayo ni mauthuku ya yethirite ya gitondoka kuma madhabaune. Riboti ya Mutugi wa Kiambi. Athenjeri Murungu wamwe na antu bari na wiru bwa kwanjira tunisa ja kaunti ya Meru na Kinyanthi Gurune ni barombi gutigana bagwitonyithane na cukuru cia Mauritania ya theology ni kenda bakamukira umenyo na kithomo gia kuritana shirika ruteto rura rwagirite atumiria bayetu mono ndene ya Meru na Tigania twelewa kithomo kia Biblia ikia maana sana itairithirira muntu okira utheri kuma na okira ageta kwambiria kanisa na ibono tukinya kanisa ikuru mwatukui ikerwa ni another business na ikwenda kwa kanisa ti another business inguwe Murungu na nikwenda mtu equipped very well mtu aritani na kuna ni rombare yakwa ari antu betu ba Meru na mono Tigania twite Bible school na kibumenya thakia cukuru ya Morero School of Theology BTSP curriculum and Mission Kenya ni gofa kithomo ikega sana kira gigukinyira wewe mutumiria na kenda omba utumiria bila twita sound doctrine without heresy. Iyo ntubo inyeretu anene ni Eliud Njaura ni mutumiria Mission Kenya akiromba thirikari kuthingatira na gukundika gakanda nguruki kuona tunisa na Kinyathi njuri batikuritana mwingi njira ile itiagirite chafuliwa sana majina wale wachungaji kwa sababu ya vile wengine wanafunza maneno ambayo sio yale ya ukweli, si yale ya Biblia, na ndio tunaomba serikali iweze kufuatilia kabisa wale wachungaji wote ambao wanafunza, ambao wanafungua makanisa, waweze kuongoza, waweze kuwaonyesha njia, waweze kufungua kanisa na kwa njia inayofaa na kufunza maneno yale Mwenyezi Mungu mwenyewe anahitaji. Iyo ndo naboe kuruba urito gwitonyithana na mathomo jaja nikenda gutethera gutambia ruteto rwa Murungu kuruba kiona buwe yakabatiumwa ikonzi tukia kuthikira sauti yu nuntu bwa kwethirwa kuma kiambiriria injili ni korona inya tukaelia ntuku makanisa era manene wa mama ibo bawatilite ngui ya Murungu. Kwa hivyo tusikubali kudunishwa na watu, tumenye kuna kintu kira kinene kindene tukire itwete school nikenda tukaomba weta kulitana ruteto rwa Murungu na yombe tokirembe ombithi woni mbeto ndemo litwao na ndemo mwalimu wa thirikari nditana school yetu ya Nairobi Primary School na ngwenda kwera ndo bangi atiri kithomo ke school agite kwana kithomo ke ngite kwana lakini kithomo kirato kuona ndene school ya theology iki ukumba utwe power da katu ikupokoro ki ya tore ari moto ngwenda thirikari no ndo sofa
bora ndisi Biblia na wanda ujake mbere tuko uje thai no very sharp in the equipped niko mekothoma Biblia nga interpret na nga apply na ngona ngoko siara bolu mashara matongi no ndangu kwa kithomo kia BTC Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Nawe Askofu Shadrack Matheta Murongi na shumiretie akimeneria kiraha akuga ni woru utabarikia mwiri ojwa igembe akioletera makareka ja lare ninginya maoru jadirite jage kujirwa na gukia tuba baingi kuma Meru bakiroria mata nene na oritie ashari muno nya aunjia makanisene kwithira bakirumirira mauritani yagotigira ruini rugucoka kiri mukondo jwaru na greta mukana jo morito kiri anto ilia limo baraba kuinyangia ana ni riboti yakome umutiga. Bishop Munene Murungamiri o kanisa cia Faith Homes of Kenya Shadrack Matheta Murungi na ciumiriti kumeneria makarika ya uru na ya ingite mbe na arakuwa ni kiutati na wendi bo Murungu kwina mantu yendelete ya tibui na jara ya tureterete mantu ya manene mno nende yetu muno nonto ba moro dike kana wachi Anthony kana mantu ya mathuku jara yendelete ndene kwetu muno ne bukuona kinya ekuru iba kuvwitherwa raping ndene ya ntura ici yetu ninkuwa na giteyo kinene muno ya muthinjirio Murungu ntetu nire kano nacio nikenda nthi twikethwe irimbea na kuri ntubuthithikite ntura cietu untubutana kuthithika ringi kuma nthi rombwa nthi yetu yembe ukaigwa kwina muntu uyukitie muntu murume akayukia kamuthaka akabwithia Sondome akabwithia mantu yati agirite mantu amai kabisa mantu yari-ini Murungu abo kinyabu ekuru kwi bangi nabo ukuona kinya TV ne onto bangi ndona maua oro bakethirwa baina mantu yangi nayo ya mai watirima mwekuru aina kamwana kanini kamuthaka nwena akatekete kurira tukwaria mantu ya moral decay tesa indie mwaka na yele kinya aciari bongo ibachangiite kuona ya kwamba nthiguru yetu itiwita boya na Meru yetu itiwita na mbere boya ni tumikie makanisa ya kuru ya iturie kwa lulembe mantune ya kimikarire nana nabo barerero makanisene athenjiri ba Murungu ito ture buru na inya nikenda tukombo konde mantu ya na tui mantu amai nana beto na baba ni baba tiwita kanisene ninkuromba bete kanisene nontu ria bakarikia wita kanisene mantu yontu ya tumba kuonekana ndene maisha yo nontu baketha bari uturira Murungu na Ngai abatongeria njirene ingi as kanisa itukua katu tongeria na betu kuita kanisene na nkuruki onthe tubaritane kinya miturire mia nontu inkumerera tubaritana miturire mia ibomba kwithira baina discipline embea na baketha baina nthoni mbea kinya rira bakuria ndene community na kenda kanisa ciombo ntobo nde banini na banene ibakurua bacoke makanisene na ukurira kuo kenda bombo cincie mantu yayari embe thai ninkuwa anto bonde nitwite kanisene nontu nibo wirigiro bura turi nabo tiwiro bungi twi nabo ndiye nontu mantu ya yontu ya atemenya kano ni bingi mantu ya atemenya kuririrwa nontu bungi bira bikaririria mantu yau ni kanisa kwa hivyo anto bonde nibete kanisene barungame kanisene barungamiriro Murungu na itukua ethics kana mantu yara ya tura ya kwithirwa antu bakiwata Anthony mbea ibocoku ndene ya Mungu yetu ya Kenya na kinya muno Meru ara twibetu kwina incident ira ciaritu itiagirite na kwethirwa kinya Meru ikiyukwa ya kuntukura kwina mantu ya atiagirite Kiripotera Meru TV kumembe beta wakome wa mutia riboti yo gaithira egitumilikilia hera tukubangarite kuma maturene ugeta kuraya toshokera tugethira tukimurika riboti irashei kipaumbele nthiguruni ukirukira ngathiti ya The Standard na Daily Nation muno kira kithirite gikiringa nyomba biongo bia nyomba cia nteto ni mantea wamba bwa migunda ya mwingi ni antu ciumbe kuyuatira migunda
na bakabwa neo kumbe ni mwingi batikwithira igiako social amenities kana guntu kwa gutethria mwingi ti mtu kwitethia ari mtu kiumbe yangi tukethira tukiamurika indi gatwite break ya ndeka imwe tugacokera.